Sy het gesê dis tomaties. Sê vir my, which day is today? Maandag. One Nee, dis dan, day, dis op 2025. Anna is judging me because I eat with my hands, pap and wors. Kan jy ook wat And dit now sê? she's questioning me with all these questions. And now she's smiling at Inka. Kopie monkey. Hoe jy sal haar tande breek. Weet julle wat verstaan ek? Inka, Gentle. dink jy nie jy moet iets soos kos of enigiets so dit eet nie? En nie is chocolate sweet goedie. Wat gee wel suiker so? Huh? Nee, choma. Check daarso. Ek like Inka se nuwe hairstyle. Wag. Hierdie kind is verskriklik bleek, julle. As jy gaan uitpas, sit lê op jou